Meron na siyang isa guys, oh. Wakwak. Wakwak. So guys, namaysan. Meron na siyang isa guys, oh. Papan kami pa lang. Doon yung tinira, oh, dyan. Pupunta pa lang kami. Yan yung spot namin guys. Maisan na bagong bungkal. Yan guys, good morning. So for today's video mag-aanting tayo. Yan, kasama ko si parang Joey. Yan, Brother Case, shout out. Halika na. Nasaan ka na? Ito yung spot namin guys, oh. Malawak na maisan dati. Binungkal na mais. Ayan sila, oh. Lipad-lipad. Ay. Lapig. Ito yung ginawa naming taguan ko guys. Sige. Punta ako doon sa dulo. Sige, si parang Joey doon. Ganap siya ng pwesto niya doon. So, dyan sila guys, paikot-ikot. Yan si parang Joey. Maglalakad pa punta doon. Maghanap siya ng pwesto niya doon. Ayan yung maisan na bagong bungkal. Ayan guys, pasok na tayo sa ating taguan. Baka may mabulabog siya doon. Station. Nga pala guys, ito yung gagamitin natin. Titest natin itong bagong night vision natin. Day and night scope na bago. Yan. So mag-aabang-abang tayo guys. Stay tuned lang. Yan. As natakyak boy, kung naman nagdaktal. Ha? Okay, di pala unod ka. Laputan kumpay. Naputan ko pa. Laputan kumpayo. Oh? Lods! Na. Laki oh guys oh. Kala. Uno. Gabraso. Kahit itlog na ata, nagbasi bagina na eh. O mo yung siba mo. Ha? Natawag bagina. Ay, dami, madilalan ito. Hindi nalilinis sok. Guys, oh. Tong. Laki guys. Lapad. Pasi mga pag-iina yun. Lapad oh. Pagdulo na. Kan anak na ata. Two 2,000 years later. Yun, lumipat tayo guys. Ito yung babantayan natin. Ang akasya. Yan. So, kung may dadapo dito, dito na rin. Sa gilid natin. So, yan. Mag-aabang tayo guys.
spark and fly.